L'AFC 23, c'est notre instrument par excellence où nous devons rendre à chaque Congolais sa dignité. Aho ngaho hari mu nama ikomeye cyane ya FC 23, inama yabaye ku munsi w'ejo tariki ya mbere kwezi kwa karindwi 2026, ikabera mu mujyi wa Bukavu, aho umuhuzabikorwa wa politike wa AFC 23 Corneille Nangaa ari kumwe n'umwungirije Bertrand Bisimwa yayoboye inama y'itumanaho rya politike ndetse n'itangwa ry'icyerekezo ku bayobozi b'inzego z'ibanze uyu mutwe wa AFC 23. Ubwo aho ngaho ntaranaharenga abantu bajye banamenya ikijyanye n'ama titre cyangwa inyito aba bayobozi baba bafite bijyanye nuko barutanwa nyine mu maranka. Ubwo rero ni inama yabaye mu rwego rw'icyo AFC 23 ivuga ko ari uburyo bwayo bwo kuyobora bushingiye ku kuba hafi y'abaturage, ibiganiro hagati y'ubuyobozi bukuru bw'inzego z'ibanze ndetse no guhuza ibikorwa ndetse n'imiterere yaho bikenerwa. Ubwo rero ni inama ikomeye yabaye ndetse inaba nyuma yuko mu mujyi wa Bukavu hagiye haba ibitero bigiye bitandukanye ndetse hagashyirwaho abayobozi banyuranye, ndetse ibyo ngibyo bikaza binasanga ibijyanye n'imyigaragambyo imaze iminsi ba mu bice bitandukanye birimo n'iyi Bukavu bikorwa n'abanyamurenge bavuga yuko bari guhohoterwa. Rero mu bijyanye n'ibiganiro byahabereye, AFC 23 yatangaje ko ishyigikiye imiyoborere ishingiye ku kumva ibitekerezo by'abaturage, ishingiye kubazwa inshingano ndetse no kugira uruhare kw'abaturage mu miyoborere. Ako kantu tugasubiremo, kubazwa inshingano accountability no kugira uruhare rw'abaturage mu miyoborere, abaturage bakagira uruhare mu bibakorerwa. Ndetse AFC 23 ubwo muri iyo nama muri discours zagiye zitangwa n'abayobozi batandukanye nk'uko nagiye mbikubwira, bananenze uburyo ubutegetsi bwo muri Kinshasa buyabora ndetse n'uburyo buri gutwara ibintu. Rero bakanavuga ko nk'uko AFC 23 bivuga, nk'uko uyu mutwe nyine bigenda bivuga, iyi nama yabaye nyine ku munsi w'ejo nk'uko ndi kugenda mbikubwira, yari igamije kongerera ubushobozi abayobozi b'inzego z'ibanze kugira ngo bashobore kugira intambwe mu bijyanye by'umutekano ndetse n'iterambere, ariko ngo batibagiwe n'ikijyanye ngo no kugarura ituze n'ubutegetsi rusange. Ibyo ngibyo nabyo ni byari biri kugenda nyine bigarukwaho muri iriya nama. Rero AFC 23 ni inama bakoze bitabiriye, ariko inama yari igamije gutanga umurongo wa politike ndetse no kuganira n'abo bayobozi bo ku rwego rw'ibanze mu mikorere n'iterambere mu bice bagenzura. Icyakora icyo umuntu yavuga ni ingenzi kwibuka ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idafata AFC 23 nk'ubuyobozi bwemewe. Iki ngiki cyo ndongera ngisubiremo, ibi ngibi byaba, ariko wongere wibuke neza yuko ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubu buyobozi bwashyizweho na M23, ntabwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibwemera. Ivuga yuko bwashyizweho ariko mu buryo butubahirije amategeko. Rero bakahubwo bakafata uyu mutwe witwaje intwaro, kandi ibihugu n'imiryango mpuzamahanga hari byakomeje kugenda bisaba ko amakimbirane yakemurwa binyuze mu biganiro ndetse no kubahiriza amasezerano y'amahoro yagiye asinywa mu buryo butandukanye. Muribuka amasezerano ya Doha muri Qatar, muribuka amasezerano ya Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mukibuka amasezerano
y'i Montreal muri Suisse. Rero abasesenguzi mpuzamahanga bakavuga ko inama nk'izi zishobora kugira uruhare mu buryo umutwe ugenzura ibikorwa mu bice ufitemo ijambo, ariko abasesenguzi bakongera bakagaruka no ku kandi kantu, kuko ibyo ngibyo n'ubundi bidahindura ko amategeko mpuzamahanga ku butegetsi bwa Kongo nyine bidahindura uburyo bo babibona. Icyo ni ikindi umuntu yagenda avuga. Rero ku rundi ruhande, abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abo ngabo turi kuvuga, abo bagenerwabikorwa, abo ngabo ibyo byose bikorerwa, abo ngabo uwo mutekano ugiraho ingaruka, abo ngabo ibyo byose biza bikituraho, bakomeje guhura n'ingaruka z'intambara zimaze imyaka myinshi, zirimo kwimurwa mu byabo, ibibazo by'umutekano ndetse n'ibibazo by'ubukungu. Nyine urumva iyo umuntu yimutse ntabwo aba agikora bya bikorwa bitandukanye byakamugejeje ku iterambere ndetse n'ibindi binyuranye. Ndetse bakanavuga ko imiryango mpuzamahanga ikomeje kugenda isaba impande zose zirebwa n'aya makimbirane kwirinda ibikorwa byo kongera urugomo no gushyira imbere ibiganiro bigamije amahoro arambye. Iki kintu reka ngisubiremo. Amahanga n'ibi bihugu nyine, ibi bihugu bikomeye, imiryango mpuzamahanga iracyapushinga ku bakongomani, iracyabategeka gushaka uburyo ibyo bumvikanye muri bya biganiro bitandukanye, ibyo basinye muri ya masezerano babikurikiza. Ariko mu kubikurikiza bakirinda kongera ibikorwa n'ubundi byatumye batumvikana, rwa rugomo kwa kutumvikana nyine muri rusange. Hakaba ikindi kintu cy'uko izi mpande zombi, yaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yaba M23, buri ruhande rushinja urundi kuba ari rwo nyirabayazana wo kuba amasezerano basinye y'amahoro adashyirwa mu bikorwa. Utigute rero, M23 ishinja FARDC ndetse n'imitwe y'ingabo bakorana, yaba za Wazalendo, za Nyatura n'izindi zirimo FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi, gusa naho bamaze gufata uruhande rwo kurwanya umuntu wese utumva kimwe nabo igitekerezo cyerekeye M23. Ndetse M23 ikanavuga iti inikasi muzaba mugikorona, twebwe ntimuzatubwire guhagarika ibitero byacu, kubera ko twe turwanira iki? Twe turwanira ku kuba mutari gushaka kumva abaturage icyo bari kubasaba, mukareka gukomeza guhohotera ubu bwoko bw'abaturage ba Kongo ariko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, mugakomeza kubateramo ibisasu, mugakomeza gutuma bava mu byabo bahunga, mugakomeza kubirukana mu bikorwa byabo, mugakomeza kubatwarira imitungo, mu kubanyaga iyo mitungo yabo. Kabwira bati ntimuzatubwire guhagarika imirwano. Ibi ngibi nanone bikaba bije, nabikubwiye nyuma yuko hamaze iminsi hari imyigaragambyo ikomeye cyane yakozwe n'abanyamurenge hari muri Kongo, bamagana ihohoterwa bari gukorerwa. Ndetse twagiye tunabona bamwe mu banyapolitiki hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babyitwaza, bakabihuza, bagashaka ukuntu babihuza n'ihindurwa ry'itegeko nshinga no kugira ngo hagumeho Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ariko ibyo ngibyo n'ubundi byose bigashingira ku kuba
nyamurenge, ku kuba aba bakongomani, ku kuba aba bene gihugu ba Kongo ariko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bahohoterwa, badafatwa kimwe n'abandi, nyine badahabwa uburenganzira nk'ubw'abaturage ba Kongo. Ibyo ngibyo rero ni ibintu byo gutegereza ngo tuzarebe uko bizagenda birangira. Rero ni ngombwa ko iyo twakira amakuru aturuka kuri rwa ruhande rwo ari rwo rwose muri ziriya mpande zihanganye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yaba ku ruhande rwa leta ndetse no ku ruhande rwa M23, tugomba kujya tuyasesengura ariko tukagerageza kumva n'ikizindi mpande zigenda zivuga kuri iyo ngingo, kubera ko ushobora kumva inkuru imwe ugasanga hari uburyo bitameze fresh, ugasanga nyine ni inkuru isa naho ari script yateguwe. Ikibazo ngewe ndi bwibaze, se mwebwe mubona ibiganiro bya politiki bishobora kugira uruhare mu gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, cyangwa hari izindi ngamba mwumva zakwihutisha igisubizo kirambye? Ibyo ngibyo rero murabimbwira munyuze muri comment section, ubundi mugende munakanda kuri subscribe, mukande kuri like, ndetse mu sharing n'iyi video kugira ngo ibiganiro byose tugenda dukora bigende bibanogera ndetse bibaryohera. Ubundi mukomeze mugire umunsi mwiza cyane, muryoherwa na gahunda zose tugenda tubagezaho.